verse yo erauga tiga gikuo gikamatigithania ri ni hagirire kugena definition ya gikuo niki what is death. Yes. Yeah. Before now we come to oria ngurire tukuga ate Ngai ni athuire ndigano ni twambe turere Ngai ni athuire kiu gitigithananagia itoto ngitigano ndakihota kumena ndigano tu the process itself no kinya hangikorwo. Yes. Haya gikuo ri niki Uria JJ mwarimu wa githungu anjirire atiri na science gikuo ni cease to produce cease to live maru meri ati no cease ku produce no cease ku korwo ho ringi anymore na no cease ku perform ogwo ne kuga atiriri computer na kana laptop ino ri ingemia kietha ici yaga gwakana ingiuga atia it is dead. Ogirumia gari rocini battery yake kuruma yoro that battery is dead. No uramiona hau ogihanda irio mugunda ciage guciara they are dead. Kogo any marriage can die when you cease to produce. Wow. What carries a family? When you cease to be a husband. Wow. When you cease to be a wife. No rio muoyo that marriage will surely die. That is true. Hatire hando wagirire guikarania nyumba emwe na mundu moru to please anyone or any pastor or any church. The same Bible ni yugaga kaba guikara kona ini haria kanyumba ukira guikara nyumba emwe na mutumia wake bibi. That's true. Ati ni kaba guikara wero-ini wingangitie rather than guikara nyumba emwe na a nagging woman. So wero-ini ni kiuria kayo it divorce, it separation. Na negekuo negekuire tene. And you know why people are dying today na honyamurie to homicide na bara cia mecie is simply because you ready to please someone. Yes. You ready to please some. Ready to fulfill some scriptures. And the Bible is too big. I wonder why. You ready how to higia ka. Adigano. Adigano tu. No ko Bible ngima. No ko weyo higagia tu. No raiya. No raiya. No reka mare mai. No na mbia cia muingi. No haria. No gaka haha. Turandara how to know. Tondu tari ureke ngore undu umwe. Yes. Kira gitumaga wana atumia mugitemengerwa nyumba kana muthuri agikinya kure go transformer nionete njira eno ti njaga no aradia kera kuo toxic relationship no ndo andu a muthuri na maheni mangi makona atumia in-laws manyendete muno nitamenyana no twithina nake kwao no sister ciake sinyendete Iva mwao ucio ni mundu muguruki urendo ni sister cia mundu wako menire mwikete nacio ati na gwithi guko ni witagwo karuge safaci tondu mamathe safaci ciakwa mathe ati ndagire ingi mathe safaci ciakwa ndio ri nginya ro waguteire ni ahikanirie na ni thia guturithia uria wahikire kiruge safaci tondu mathe ucio safaci ciaku no arire ciakwa ukuringirwo ku no gukua Ngai ario Ngai na sababu itiga ikirio na ciana murugi ungi itanyita kana ugaka ngoni stage ye mwandika wanu stage koragwo e verbal violence yo the ihiko cio yambagia verbal. Oh wow. Violence that is verbal verbal ti aragitachi mwena wa emotions ogatiho emotionally ukarumo ogekwa matharau ukarumo mbere ya ciana yani ukaherithio ukaimwo riero na kwa muthuri ukarumo mbere ya ciana ciaku ugathie stage 2 stage 2 ikoragwo violence physical. Wow. Physical violence ni kwanurwo bara mwiri properly wega biu ukarumio na rege ne ngurira thuri acio narcissist acio mareretwo na kiundu gia kunanio especially when you come to something called birth order possession. Birth order possession ni kuga no kaigana kwao iyo ni issue nene muno marriage ni tondu ngihikia kihinganda kana hikio ni kihinganda be ready to nurse ginyo gakua. That is true. Wagiro agikora muthuri waku ni kihinganda na mwahitia njira ni muthaithe ndukamure we he muthuri regete kuro ni mutumia ke sasa ni za wapi mahititie njira amurega no ungejita babe fanya hivi baby babe nyana toke kwa irimba babe take kiwa babe ungepinduka Trudivi. Bebule tiku mane kara yes. Mundu akora ni last born ri arutire gwitwo baby. Mwana agikora kwa oringi na wa 10 acio the member mamwitaga mwana witu. Agithie aria angi magithiro raya magitumira nyina kindu matumaga na cia mwana kindu getha giokaga na kia mwana na wacoka wahikio ni mwana uriku
riu ni mukugerera to challenges ni twathie na ruo ni turi uka hau twari horo wa birth order position and all that thing twari horo wa murerere stamina cia kuhanda mutumia to mundu ari witu na ndiari wanyu we just met no korwo rugwa ni achitaga no korwo nugu aturaga mbere ni wira arugamire kona wewe wiki ni wira arugamire ageretie muno no ko ina mutumia no uga mutumia ku ni athiaga nja wagirwo na kugatha ngai nawe wiki no ko ni wira arugamirie no ko ni wira ucio rutaga mbere watanoka ko ni wira arugamirie ati riu nawe wiki tu ari ageretie muno ati riu no cio nge araithia riu muri eri riu ageretie muno tondu before mu meet ucio niguo wira uri arutaga so wagirwo ku congratulate na to have a stage 2. Stage 2. To stage 3. Etagwo honeymoon. All right. Stage 3. No tugucoka guku honeymoon. Ehe. Gutwarana mwana wa mutumia. Warumo ri. Tume rucini no warumo. Wala wajikwa nduri hakiri. Ndatso tworohe. Ndukwamba kuhurwo. Kwamba kuhato emotions. Ukono ndurarira. Ugokero maguru meri ni mocoto. Ukono ndurarira. Ugokero wina ini urori igana bed sitter. Ukono ndramaka. Ukahorithanĩria indo ukono ndurarira ona no ureyumia ri agathi stage ya keri riu agakugutha akuhura ona ndurarira kago we stubborn ringi no hurwo bara nene na tondu ndurora ri athi ciria ni akuhura na athi haria nyuaga kana na rika riake ri hwaini ri agagukira na nguo njeru haya kiratu kieru that is honeymoon. No akana no ariganirwo to no akenio na kindu niguo wale ogakua augite na wale katha wendaga no ni thutha kurumwo na kuhurwo then honeymoon gasako gaka gatura koguo kambagiriria verbal violence honeymoon gakaji ogwo na no gathi mwaka 5 finally abuse yene gakageku ni fugura gukoragwo we at the end of the day you'll be crippled maimed or even killed. Wow, very interesting. Thank you so much.